Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban ni ranig tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou. Ang atong lesson karon motuki sa mga counters o jusushi nga gigamit sa pagklasipikar og pag-ihap sa mga butang sa hinapon. Ato pong estudyohan unsaon pagpamalihog og mga butang, panglitan os katasa kape palihog o tagai kog 2 ka tualya, ug ang ikatulo unsaon pag-ingon aduna ni aduna na. Panglitan adunay 3 ka lapis, adunay 5 ka tawo. Ubay-ubay pod ang bokabularyo nga atong gamiton. Pues padayon ta. Ang mga counters kay gamiton sa pag-ihap kung mogamit ta sa Chinese system of counting. Isulti ang numero unya ang counter dayon. Pangalitan ang counter sa tawo kay nin. Bali 3 ka tawo gani sannin. Atong tutukan ang napulo ka mga kanunay gamitong mga counters. Ang counter sa mga butang nga tag-as ug niwang pangalitan lapis kay hon. Ang counter sa mga butang nga patag ug nipis pangalitan papel kay may. Sa pag-ihap og mga gipang-bind pareha sa libro ug notebook, ang counter kay satsu. Ang counter sa mga baso, cup ug mug kay hai. Ang counter sa mga makina sama sa electronics ug appliances kay dai. Counter sa mga gagmayng hayop sama sa iring ug iro kay hiki. Counter sa mga floor sa building kay kai. Counter sa mga medyas ug sapatos kay soku. Ug ang counter sa mga gagmayng butang nga way klarong porma pangalitan prutas o kinde kay ko. Sa sunod nga mga slides tan-aw nato tagsa-tagsa kining mga counters kay kadaghanan ani nila adunay inflection sa paglitok depende sa numero. Palihog na lang pud unya og litok kung maghinapon kung hatag kog gamayng panahon para musumay ka kanako. Ang counter sa tawo kay nin. Nin. Aduna tay special nga pulong para sa 1, 2 ug 4 ka tawo. Ang 1 ka tawo kay hitori. Hitori. Gikan kini sa Japanese way of counting, hitotsu. Unya ang 2 ka tawo, futari. Futari. Gikan ni sa Japanese way of counting nga futatsu. Ang 3 ka tawo kay sannin. Sannin. 4 ka tawo, yonin. Yonin, gikan ni sa Japanese way of counting nga yotsu. 5 ka tawo kay gonin. Gonin. 6 ka tawo, rokunin. Rokunin. 7 ka tawo, shichinin o nananin. Shichinin. Nananin. 8 ka tawo, hachinin. Hachinin. 9 ka tawo, kyunin. Kyunin. Ug 10 ka tawo, junin. Junin. Mangutana ka ganig pila ka tawo, nannin. Nannin. Ang counter sa mga butang nga tag-as ug niwang kay hon. Naglakip kini sa lapis, ballpen, botilya, bisag kahoy. Aduna tay inflection o pag-usab sa pronunciation para sa numero 1, 3, 6, 8 ug 10. Atong gamiton ang lapis alang sa atong ehemplo. Palihog na lang pod og repeat para po ka ma-practice. Ang 1 ka lapis kay ippon. Ippon. Aduna inflection imbis ichihon moing kag ippon. 2 ka lapis nihon. Nihon. 3 ka lapis sanbon. Sanbon. Ang inflection gikan sa hon mahimong bon. 4 ka lapis yonghon. Yonghon. 5 ka lapis gohon. Gohon. 6 ka lapis rokpon. Rokpon.
inflection gikan sa hon patubang sa pon. 7 ka lapis, nanahon. Nanahon. 8 ka lapis, hapon. Hapon. 9 ka lapis, kyuhon. Kyuhon. Ug 10 ka lapis, juppon. Juppon. Imbis juhon, inflection, juppon. Og kung mangutana ka pila ka lapis, nanbon. Nanbon. Parehas kini sa giunsa paggamit ang counter sa numero 3, sanbon, nanbon. Ang counter para sa mga butang nga patag ug nipis sama sa papel, clipboard, tuwalya ug t-shirt kay may. Wala ta inflection sa may. Atong gamiton ang papel para sa atong ehemplo. Usa ka papel, ichimay. Ichimay. Duha ka papel, nimay. Nimay. Ang tulo, sanmay. Sanmay. Ang upat, yongmay. Yongmay. Ang 5, gomay. Gomay. Ang 6, rokumay. Rokumay. 7, nanamay. Nanamay. 8, hachimay. Hachimay. Ang 9, kyumay. Kyumay. Ang 10, jumay. Jumay. Ug pagpangutana pila ka buok, moing kag nanmay. Nanmay. Ang counter sa mga libro, notebook ug binder kay satsu. Satsu. Aduna ta inflection sa numero 1, 8 ug 10. Atong gamiton ang libro bilang ehemplo. Usa ka libro kay issatsu. Issatsu. Aduna inflection imbis ichisatsu moingon ta og issatsu. Duha ka libro, nisatsu. Nisatsu. Ang 3, sansatsu. Sansatsu. Ang 4, yongsatsu. Yongsatsu. Ang 5, gosatsu. Gosatsu. Ang 6, rokusatsu. Rokusatsu. 7, nanasatsu. Nanasatsu. Ang 8, hassatsu. Hassatsu. Imbis hachisatsu, moingon tag hassatsu. Ang 9, kyusatsu. Kyusatsu. 10, jussatsu. Jussatsu. Inflection imbis jusatsu, moingon tag jussatsu. Ug ang pagpangutana pila ka libro, nansatsu. Nansatsu. Ang counter sa mga tasa, baso o mug kay hay. Hay. Pareha sa counter nga hon nga nagsugod sa letra H, aduna tay inflection sa mga numero 1, 3, 6, 8 ug 10. Gamiton ta ang tasa sa atong ehemplo. Usa ka tasa, ipay. Ipay. Aduna inflection imbis ichihay moing kag ipay. Duha ka tasa, nihay. Nihay. Tulo ka tasa, sanbay. Sanbay. Imbis sanhay, sanbay. 4 ka tasa, yonghay. Yonghay. 5 ka tasa, gohay. Gohay. 6 ka tasa, roppay. Roppay. Imbis rokuhay, roppay. 7 ka tasa, nanahay. Nanahay. 8 ka tasa, happay. Happay. 9 ka tasa, kyuhay. Kyuhay. 10 ka tasa, juppay. Juppay. Ug pagpangutana pila ka tasa, nanbay. Nanbay. Ang counter sa mga makina sama sa kotse, TV, kamera ug uban pa kay ang day. Day. Ang good news kay walay inflection o pag-usab sa paglitok sa day. Gamiton ta ang TV sa atong ehemplo. Usa ka TV, ichiday. Ichiday. Duha ka TV, niday. Niday. 3 ka TV, sanday. Sanday. 4, yongday. Yongday. 5, goday. Goday. Ang 6, rokuday. Rokuday. 7, nanaday. Nanaday. 8, hachiday. Hachiday. 9 ka TV, kyuday. Kyuday. Ug 10 ka TV, juday. Juday. Pagpangutana pila ka TV, nanday. Nanday. Ang counter sa mga gagmayng hayop sama sa iring, iro, isda o langgam kay hiki. Hiki.
Sama sa hon ug hay nga nagsugod sa letra H, aduna tay inflection para sa numero 1, 3, 6, 8 ug 10. Atong gamiton ng iring para sa atong ehemplo. Ang usa ka iring kay ipiki. Ipiki imbis nga ichihiki, ipiki. Duha ka iring nihiki. Nihiki. Tulo ka iring sanbiki. Sanbiki. Upat ka iring yonghiki. Yonghiki. 5 gohiki. Gohiki. 6 ropiki. Ropiki. 7 nanahiki. Nanahiki. 8 hapiki. Hapiki. 9 kyuhiki. Kyuhiki. 10 jupiki. Jupiki. Ug ang pagpangutana pila ka bukiring nanbiki. Nanbiki. Ang counter sa mga floor sa usa ka building kay kai. Kai. Aduna tay inflection para sa numero 1, 3, 6, 8 ug 10. Ang first floor kay ikkay. Ikkay. Aduna inflection. Second floor nikay. Nikay. Ang third floor kay sangay. Sangay. Aduna inflection imbis na sangkay mahimong sangay. Ang fourth floor yongkay. Yongkay. Fifth floor gokay. Gokay. Ikaunom rokkay. Rokkay. Ikapito nanakay. Nanakay. Ikawalo hakkay. Hakkay. Ikasyam kyukay. Kyukay. Unya ang 10th floor kay jukkay. Jukkay. Kung mangutana kag unsa nga floor, moing kag nangay. Nangay. Ang counter sa medyas, sapatos, sinilas ug uban pang sulobon sa tiil kay soku. Soku. Aduna tay inflection sa numero 1, 3, 8 ug 10. Gamiton ta ang medyas para sa atong ehemplo. Os ka pares nga medyas, issoku. Issoku. Aduna inflection. Ang duha, nisoku. Nisoku. Ang tulo, sanzoku. Sanzoku. Aduna inflection ug ang soku mahimong zoku. Upat ka pares, yongsoku. Yongsoku. Ang 5, gosoku. Gosoku. 6, rokusoku. Rokusoku. 7, nanasoku. Nanasoku. 8, hassoku. Hassoku. Aduna inflection. Ang 9, kyusoku. Kyusoku. 10, jussoku. Jussoku. Aduna inflection. Ang pagpangutana kung pila ka pares nga medyas kay nanzoku. Nanzoku. Ang counter sa mga gagmayng butang nga way klarong porma sama sa prutas, cake o dulce kay ko. Ko. Aduna tay inflection para sa numero 1, 6, 8 ug 10. Gamiton ta ang kindi para sa atong ehemplo. Usa ka kindi, ikko. Ikko. Aduna inflection. Ang duha, niko. Niko. Ang tulo, sanko. Sanko. Ang upat, yongko. Yongko. 5, goko. Goko. 6, rokko. Rokko. Aduna inflection. Ang 7, nanako. Nanako. Ang 8, hakko. Hakko. Aduna inflection. Ang 9, kyuko. Kyuko. Ug ang 10, jukko. Jukko. Aduna inflection. Ug pagpangutana pila ka buok kindi, nanko. Nanko. Atong tukyan ang counter sa edad kay pirmi kining gamiton. Ang counter sa tuig sa edad kay sai. Sai. Aduna tay inflection sa mga numero 1, 8 ug 10 ug aduna tay special term sa pag-ingon og 20 anyos. Ang 1 anyos kay issay. Issay. Inflection kini. Ang 2 anyos
nisay, nisay. 3 anyos, sansay, sansay. 4 anyos, yonsay, yonsay. 5 anyos, gosay, gosay. 6 anyos, roksay, roksay. 7 anyos, nanasay, nanasay. 8 anyos, hassay, hassay. 9 anyos, kyusay, kyusay. 10 anyos, jussay, jussay. Ang 20 anyos kay hatachi, hatachi. Special word kini. Unya pagpangutana pilay edad kay nansay, nansay. Karon unsaon man paggamit ni ining mga counters? Kining mga counters ibutang ni sa atubangan sa verb o action word o hinumdumi nga ang action word mo'y katapusang isulti sa hinapon. Ang pattern nga akong itudlo kay unsaon sa pagpamalihog. Ang formula kay isulti ang butang, unya dayon ang particle nga wo. Unya ang gidaghanon gamit ang counter, unya dayon ang action word nga niining higayuna kay kudasay, nga ang pasabot palihog tagai ko. Pangalitan, palihog ko og duha ka lapis. Ang hinapon niini kay enpitsuo nihon kudasay. Enpitsuo nihon kudasay. Ang enpitsu kay lapis, unya ang particle wo motubag sa pangutana unsa may ihatag. Unsa man sa verb o action word. Ang action word kay tagai ko unsa lapis, enpitsuo. Dayon ang isulti ang gidaghanon. Duha ka lapis. Ang duha kay ni. Unya ang counter sa lapis kay hon. Busa nihon. Enpitsuo nihon kudasay. Practice unta ang hon o counter sa mga butang nga tag-as ug niwang. Pangalitan payong. Ang payong sa hinapon kay kasa. Kasa. Unsaon man nimo pagpangayo og usa ka payong? Ang tubag. Palihog na lang pud og repeat. Kasawo ippon kudasay. Kasawo ippon kudasay. Unsaon man nimo paghinapon? Tulo ka beer palihog. Ang hinapon sa beer kay biru, biru. Ang tubag, biru sanbon kudasay. Biru sanbon kudasay. Pangalitan mo palit kag 5 ka lapis. Unsa may imong isulti sa tindera? Ang tubag, enpitsuo gohon kudasay. Enpitsuo gohon kudasay. Unsaon man nimo pag-ingon? Usa ka tasang kape palihog. Ang kape kay kohi. Kohi. Ang tubag palihog og sumay kanako. Kohi wo ipay kudasay. Kohi wo ipay kudasay. Ang tasa dili na kinahanglan i-translate sa hinapon kay klaro naman kini sa paggamit nimo sa counter. Kung hay gani ang pasabot ani tasa, baso o mug. Unsaon man nimo pagpamalihog og duha ka basong tubig? Ang tubig kay mizu. Mizu. Ang tubag, mizu wo nihai kudasay. Mizu wo nihai kudasay. Unsaon man nimo pagpangayo og 4 ka tasang tsa? Ang tsa sa hinapon kay ocha. Ocha. Ang tubag, ocha wo yonghai kudasay. Ocha wo yonghai kudasay. Nakuha na ba nimo ang pattern sa paggamit sa counter? Sayon ra di ba? Praktison ta ang counter sa mga patag ug nipis nga mga butang. Unsaon man nimo pagpangayo og 3 ka pirasong papel? Ang papel kay kami. Kami. Ang tubag, please repeat na lang pod. Kami wo sanmai kudasay. Kami wo sanmai kudasay. Ang sunod, 5 ka tualya. Ang tualya sa hinapon kay tauru. Tauru. Gikan kini sa in English unya katakana ang pagsuwat. Ang tubag, tauru wo gomai kudasay. Tauru wo gomai kudasay. Kung mamalihog ka sa tindira og 5 ka t-shirt, ang t-shirt kay t-shirts. T-shirts.
Unya katakana ang pagsuwat. Palihog og repeat ang tubag. T-shatsu wo nanamai kudasai. T-shatsu wo nanamai kudasai. Sunod praktison ta ang mga counter para sa mga butang nga way klarong porma. Ang counter kay ko. Ko. Usa ka mansanas palihog. Ang mansanas kay Ringo. Ang tubag palihog og repeat. Ringo ikko kudasai. Ringo ikko kudasai. Upat ka abokado palihog. Ang abokado kay abokado gyapon. Ang tubag. Abokado yonko kudasai. Abokado yonko kudasai. 5 ka candy palihog. Ang candy kay candy. Ang tubag. Candy wo goko kudasai. Candy wo goko kudasai. Kinumdum ka nga moingon ta nga ang Japanese way of counting pwede pod gamiton kung dili ka gusto mo gamit sa Chinese way of counting plus the counter. Puri sa atong praktison. Unsa man pagpangay og usa ka mansanas gamit ang Japanese way of counting. Ang tubag. Ringo hitotsu kudasai. Ringo hitotsu kudasai. Unya sa abokado, abokado yotsu kudasai. Abokado yotsu kudasai. Og ang candy, candy wo itsutsu kudasai. Candy wo itsutsu kudasai. Pag-ingon og aduna, ang verb o action word nga atong gamiton kay arimas. Arimas. Ang pasabot sa arimas kay aduna o naa. Gamiton ang arimas para sa mga butang og tanom. Ang sentence pattern kay isulti ang butang, unya topic particle wa, unya ang gidaghanon, dayon arimas. Unsa man nimo pagsulti nga adunay duha ka pares nga medyas? Ang tubag palihog na lag repeat. Kutsushita wa nisoku arimas. Kutsushita wa nisoku arimas. Hisgutan ta ang medyas, mahitungod sa medyas adunay duha ka pares. Unsa man nimo pag-ingon nga adunay tulo ka kotse? Ang kotse kay kuruma. Kuruma. Ang tubag palihog. Kuruma wa sandai arimas. Kuruma wa sandai arimas. Unsaon man nimo pag-ingon nga adunay unom ka libro? Ang tubag palihog. Hon wa rokusatsu arimas. Hon wa rokusatsu arimas. Karon kung moingon ka nga adunay tao, ang verb o action word nga imong gamiton kay imas. Imas. Hinumdumi nga ang arimas kay para sa mga butang og tanom, samtang ang imas kay para sa tao og hayop. Unsaon man nimo pag-ingon nga adunay usa ka batang pasuso? Ang infant sa hinapon kay akatyang. Akatyang. Ang tubag palihog na lang pod og sumay kanako. Akatyang wa hitori imas. Akatyang wa hitori imas. Adunay duha ka maestro. Ang tubag. Sensei wa futari imas. Sensei wa futari imas. Adunay upat ka bata. Ang bata sa hinapon kay kodomo. Kodomo. Ang tubag. Kodomo wa 4人います。子供は4人います。Sama sa atong gisulti sa miagi nga slide, ang verb para sa pag-ingon og adunay hayop kay imas. Imas, pareha sa tao. Unsaon man nimo pagsulti nga adunay usa ka iring? Ang iring sa hinapon kay neko. Neko. Palihog og repeat. Neko wa ippiki imas. Neko wa ippiki imas. Adunay duha ka iro. Ang iro sa hinapon kay inu. Inu. Ang tubag. Inu wa nihiki imas. Inu wa nihiki imas.
Adunay unom ka isda. Ang isda sa hinapon kay sakana. Sakana. Ang tubag, sakanawa roppiki imas. Sakanawa roppiki imas. Ang ubang common nga counters kay ang to. To, gigamit kinis paghihap sa mga dagkong hayop, bali baka, kabaw, kabayo. Ang pasabot sa to kay ulo, bali nagihap tag pila ka ulo. Ikaduha ang do. Do, counter kinis kainit o kabugnaw sa temperatura. Ang sunod kay kay. Kay, o ihap sa kapila ka mubuhat sa uskabutang. Pangalitan mukaon katulos uska adlaw. Sangkay tabemas. Ikaupat ang ban. Ihap sa pasunod nga mga butang. Pangalitan magtest ang maestro. Number 1, ichiban. Number 2, niban. Number 3, sanban. Ug uban pa. Og ang ikalima, banme. Banme. Nga gamiton sa pagtukoy sa mga butang nga pasunod. Pangalitan, ang number 1 kay saging. Ichiban mewa, banana des. Ang number 2 kay mansanas. Niban mewa, ringo des. Og uban pa. Ang ubang counter nga kanunay gamiton kay nahilambigit sa paghihap sa oras. Ang bio kay counter sa segundo. Ang phone kay counter sa minuto. Ang G kay counter sa oras sa adlaw. Ang phone kung dungagan og kan mahimong phone kan nga ang pasabot gidugayon sa minuto. Ang G dungagan og kan mahimong gikan nga ang pasabot kay gidugayon inihap ang oras. Pipila ka semana nga gidugayon kay shukan. Ang counter sa adlaw sa buwan kay nichi. Pangalitan ang pizza 12 kay Juni-nichi. Ang counter sa gidugayon inihap ang adlaw kay nichikan. Ang counter sa buwan kay gatsu. Ug ang gidugayon inihap ang buwan kay kagetskan. Ang counter sa tuig kay nen. Unya ang counter sa gidugayon inihap ang tuig kay nenkan. Sumahon ta ang atong mga nakatunan karon. Nakatunan nimo ang mga common counters nga gamiton sa pag-ihap og mga tawo og butang. Kining mga counters mo gamit sa Chinese system of counting. Ang counter sa tawo kay nin. Sa mga gagmayng hayop, hiki. Sa mga butang nga niwang og tag-as, hon. Para sa mga butang nga patag og nipis, mai. Sa mga libro o notebook, satsu. Sa mga tasa o baso, hai. Mga makina, dai. Floors of a building, kai. Sulobon sa tiil, soko. Ug mga gagmayng butang nga way klarong porma ang counter kay ko. Sa kadaghanan sa mga counter, adunay inflection o pag-usab sa pronunciation sa mga numero 1, 3, 6, 8 ug 10. Ato pong natuki unsaon pagpamalihog og mga butang gamit ang pattern nani-naniwo, unya pila ka buok, kudasay. Ato pong natun-an unsaon pag-ingon nga aduna na gamit ang pattern nani-naniwa, pila ka buok, imas para sa tawo ug hayop, ug nani-naniwa, pila ka buok, arimas para sa mga butang ug tanom. Ug dili natapos ang atong lesson sa counters. Hinaot na lingaw ka og daghan kag nakatunan. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw ug tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambua ang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 8,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.